انجمن مالباتên şehîdan kantona Efrîn û Şehbayê bi meşekê sûcên dewleta Tirka dagirger ên bi hevkariya Enekesê û Pedekê şermezar kir. Bi hezaran koçberên Efrîn û Şêniyên Şehbayê bi dirûşmeya na ji xıyanetê re na ji dagirgeriyê re bi jî berxwedana gelan beşdarî meşê bûn. Meş ji têketina navçeya Fafînê dest pê kir û heta dibistana şehîd çekdar a navçeyê dewam kir. Li qada dibistanê xwepêşandan rawestiya û veguherî mîtîngê. Di mîtîngê de endamên Komîteya Perwerdeya Civaka Demokratîk Aliya Abdo û Zuhêr el Helebî daxuyanî xwendin. Di daxuyaniyê de sûcên dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê li Efrîn û herêmên dagirkirî û hevkariya Pedekê û Enekesê pê re hatin şermezarkirin. Herwiha beşdaran bang li xelkên başûr kirin ku li hember siyasetên Pedekê bêdeng nemînin. لسر اساس هم ملت هوایی جبو ایشه خو ایشه دکشینه اما تجار امریک نادن خیانته بس حیانها ها قصص سال مالباتا برزانی حتی روژیر دستی خو گرید دستی چت ترکا اینن بخواج چت ترکایه لی امی بان را بیشین بس خیانت و بانک لگل باشور کردستان دکم جواک کردستان دکم باشور کردستان و همه خودی رو در بکبن. بل بخیرت قدر به جادن چیان آزاد که ولی قدر به مازانه به دستی خانات کنه دمک چاید المهلا چیان آزاده ملتی ما قل مایه اب قلاجی بل خدانیه که دبی بس چی خانات را این خانات دستی و قلا ولی بازانه به قدر بازانه به کسنکانه به خطه بشکنه اب خطاب شهر خونه شهیده آبابیه این رو اب گشتی بند کن اب دبیشن گل کردیه که کسنکانه به ایراده گل کرد بشکنه